Tuan-tuan, puan-puan, salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Dan hadirin sekalian, hari ini kita bincang sikit tentang sains. Okey. Saya tahu tak ramai orang suka sains. Tapi malam ni saya nampak ramai. Terima kasih kerana hadir. Kalau dulu saya student, saya tak pernah hadir sesi macam ni. Kan? Malam-malam siapa nak dengar menteri mengarut. Kan? So you all datang sini, thank you very much. Thank you. Okay, yang pertama, kenapa kita buat Tech Talk? Sebab kita post ni buat banyak kerja-kerja pembudayaan sains. Kita buat untuk budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi dengan universiti, selalu kita engage dengan penyelidik, researcher, lecturer dan lain-lain. Tetapi not with students. That's why kita kali ni kita nak buat Tech Talk, kita nak jelajah semua universiti di negara kita supaya kita boleh dapat engage dengan students. Sama ada you science students ke, not social ke dan lain-lain, tak apa. As long as you are university students, I want to engage with you. I nak dengar apa you cakap, I nak dengar how you like or hate science and technology. Dan itu sebabnya first kita pergi ke kita bincang tentang AI. Second, we went to UKM. We spoke about REE, rare earth element. Lepas tu ini adalah the third session. This is the third session. Datang sini UMS. So adalah staff saya tanya, "Oi, betul ke? Bos, you betul nak datang sini ke? Jauh tau." Saya kata tak apa, untuk Sabah. Boleh. Boleh bah kalau kau. So, malam ini kita santai saja. Jangan risau, santai saja. Ini bukan lecture hall. Ini bukan lecture hall, santai saja. Jangan tense sangat, jangan relax. So hari ini I just nak bincang sedikit. First, I nak tanya soalan. Siapa pernah dengar apa itu MOSTI? Angkat tangan. Tadi sudah pengurusi majlis sudah agak kata MOSTI banyak kali dah, you tak dengar. Ada. Siapa tahu apa maksud MOSTI? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi sikit, tak apa. Jangan risau. I tak ada panggil ambil tindakan tata tertib, tak ada. Okay, thank you. Tak ramai. MOSTI itu Ministry of Science, Technology and Innovation. Tahu kan? So itu MOSTI. Apa MOSTI buat? Siapa tahu angkat tangan? Lagilah tak ada. Okey, apa MOSTI buat? Saya beritahu apa MOSTI buat, okey. Dalam MOSTI kita buat mainly few things lah, tapi saya sudah rangkumkan dalam satu perkataan precise. Precise you tahu eja? Kalau you tak tahu eja tak apalah, you tak. I tak tahu macam mana nak cakap dah. Precise, P-R-E-C-I-S-E. So P for what? P, people centric. Saya selalu ingat sains teknologi ini, kalau orang tak merasai sains teknologi itu, dia tak layak lah kan, tak layak kita agung-agungkan. Science and tech must be useful to people. Betul tak? That's why P is for people centric. R is for biasalah R&D, research and development. E for enculturation, pembudayaan. Kita selalu MOSTI selalu pergi ke mana-mana, kita nak membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Apa maksud dia? Supaya semua orang suka ataupun semua orang tahu apa itu sains, apa gunanya sains untuk kita dan lain-lain. So itu enculturation. C is for capacity building. C is for capacity building, di mana kita nak train kita punya talent. Selalu kita nak dengar ada foreign direct investment masuk ke Malaysia, semua high tech punya, tapi kita tak cukup talent untuk membekalkan kepada investor ni. So C is for capacity building. I is for investment. Kita nak menarik investment yang berkaitan dengan sains dan teknologi
masuk ke Malaysia. So itu I. SE, startup ecosystem. You know apa itu startup kan? Startup is a syarikat pemula yang berkaitan dengan teknologi. So we call that is a startup ecosystem. Kita nak push startup ecosystem. Negara akan maju, ekonomi dia akan jadi baik sekiranya startup ecosystem itu robust. If we have a robust startup ecosystem, only our economy will be good, only our economy won't be labor intensive, but technology intensive. So this is what we are doing. Precise, you just ingat precise, you tahu apa mesti buat. Okay, I nak tanya, jangan tanyalah, I just bagi tahu lah. Tanya pun tak guna. Okay, saya bagi tahu precise, tapi in application in real life, apa kita buat? I bagi contoh, suatu tragedy. Pernah dengar tak itu Batang Kali landslide? Batang Kali landslide tragedy ya, dia berlaku di Batang Kali, negeri Selangor. Dan landslide ada ramai jugalah mangsa yang meninggal dunia. So kita selalu tengok bila disaster berlaku, kita nampak apa? Bomba, polis, APM. Ada lagi tak? Ada nampak Mosti tak? Ada nampak Mosti tak? Apa tak nampak? Mosti ada heavy presence dalam disaster management. I bagi contoh Batang Kali sebab ada 4 agensi Mosti terlibat. Yang pertama, MISA. MISA is Malaysia Space Agency. Sebab kita guna satellite teknologi untuk make sure, untuk memantau keadaan di sana apabila dia sudah berlaku landslide. MISA guna satellite teknologi monitor so that dia tidak berlaku kali kedua sebab di bawah ada ramai pasukan penyelamat. Kita kena make sure pasukan penyelamat selamat. That's why kita kena monitor. Guna apa untuk monitor? Guna satellite untuk monitor. So MISA terlibat. Yang kedua, Jabatan Nuklear. Why nuklear terlibat? Sebab kita guna teknologi nuklear, ground penetration device. Kita guna itu untuk cari sama ada masih ada orang yang ditanam di bawah. So kita guna ground penetration device untuk guna teknologi nuklear untuk cek masih ada orang tak di bawah sana untuk memudahkan kerja-kerja penyelamatan. Ketiga, kimia. Kita tahu kenapa kimia terlibat? Jabatan Kimia. Apabila jumpa mayat, perlu make sure mayat ini belongs to siapa. Bagaimana kita buat? DNA. So kita kena buat DNA analysis. Tapi DNA analysis, contrary to a lot of public perception, orang ingat DNA analysis buat dekat hospital. Tapi sebenarnya tidak. DNA analysis dibuat oleh Jabatan Kimia. Third agency terlibat. Fourth agency, Meranti. Why Meranti terlibat? Sebab kita guna drone dan Meranti adalah sekretariat kepada satu pasukan di mana kita guna drone untuk buat kerja-kerja penyelamat. So four agency terlibat, tapi orang tak nampak kehadiran Mosti. So this is Mosti lah. Mosti selalu je back end, kita tak front end. Tapi it's okay, we still play our role and a big role to play. Okay, ini adalah tentang Mosti. Mosti ada satu slogan, merakyatkan sains, menginsankan teknologi, mengarus berdanakan inovasi. So first things still rakyat. Everything is about rakyat. So ini adalah kerja Mosti. Lepas Mosti, lepas saya cerita tentang Mosti, saya nak tanya, agak-agaknya, you rasa kita punya tahap sains hebat ke tak? Di seluruh dunia. Hebat sebab apa? Ada menteri sains yang hebat. Oh, bukan lah. Okeylah, agak-agaknya saya tak tanya. Dalam dunia ni 100 lebih negara, kita ranking ke berapa? Ini sudah keluar kah? Tipu tak ada. Siapa kata 33?
Oh, memang tahu ataupun tiru? Ada oh, ada cheat sheet lah. Okey, kita ada satu Global Innovation and betul 33. Tahun lepas ranking kita 33 in whole Global Innovation Index dan dari dulu kita 36 sebab ada menteri yang bagus dia beransur baik jadi 33. Tak ada kena mengena dengan menteri ya. Okay, so this is the ranking, current ranking. Dia setiap tahun dia adalah. So dalam tu bukan saja dia tentang tahap teknologi tetapi juga tentang STEM education, tentang how many percentage of science talent yang kita nurture. So there are many indicators, 80 lebih indicators. Tapi secara keseluruhannya kita rank number 33. So ini adalah tahap. Hebat tak? Okey lah. Kira depan lah. Out of 133 countries, kita rank number 33. Kira okey lah. 100 negara di belakang kita. But this is not great yet, kan? We are looking at masuk top 30. But we know lah nak masuk top 30 bukan senang. Orang lain pun hebat. So kita sekarang di ASEAN, di Asia Tenggara, we are number 2 after Singapore. Di dalam middle income, higher middle income group, kita number 2 juga di belakang China. Tapi yalah, China, Singapore itu jauh ke depan lah. Tapi kita ni 33. So this is our tahap. So ada orang kata, okeylah 33 consider okay. But apa lagi kita nak buat? Kita nak masuk 30. In fact, kalau boleh kita nak masuk top 25, top 20. Tapi long way to go. Cuma I nak bagi tahu this is our current situation and what are our challenges? What are our challenges dalam community science technology ini? Before kita masuk space, kita just general. What are our problem? First, kita fear of unknown. Kita fear of being replaced. Ada tak dengar AI? You know what is AI? Kan? Sekarang generative AI. Dulu dia AI, orang yang set. Sekarang generative AI, orang sudah set. Lepas tu dia boleh learn itself, kan? Machine learning. Lepas tu dia lagi hebat daripada kita. Betul tak? Ada tak anxiety itu? Oh, kita takut nanti keluar tak ada kerja sebab AI makin berleluasa. Ada tak? Ada kan? Tapi kalau kita kaji balik history, history manusia, kita kaji balik sejarah manusia. Dulu bila kita ada Industrial Revolution. Industrial Revolution kita ada steam machine kan? Ada machine. Masa tu semua orang pun takut. Because masa itu semua kerja adalah human by human. Tiba-tiba ada machine. 10 times, 20 times lagi hebat daripada human. So masa itu semua orang pun takut digantikan oleh steam machine. Tapi lepas itu kita nampak that is not the case. Kan? After that keluar komputer. Ada komputer semua orang takut. Sebab komputer ni, wah, semua pun boleh buat. Kalau kita kira satu very complicated mathematics, kita kena kira 5 minit, dia 1 second saja. Less than that. So semua orang pun takut masa itu diganti oleh komputer. Tapi hari ini tengok balik, ada manusia diganti oleh komputer ke tak? Ada. So sekarang I nak tanya secara jujurnya, who thinks that AI will replace human? Ada worried. It's okay ke? Put your hand up. Seorang aja, tipu ayo. Okay, thank you. In fact, I tahu generally ramai orang takut, ramai orang bimbang. Sebab we fear of unknown. We always fear of unknown. And then saya just nak bagi tahu, ada benda yang AI tak boleh buat. AI macam hebat, tapi ada benda yang tak boleh buat. Dia cuba belajar berenang dengan AI.
Oh, okay, AI. Okay, this one 45 degree. Okay, lepas tu dia masuk. Ini 45 degree lagi. Kalau you belajar swimming dengan AI, nanti I campak you dalam laut, matilah you. Confirm mati. Kan? AI boleh buat tak? Tak boleh. You kena ada benda yang hanya manusia yang boleh buat. That's why don't fear of technology. Tak ada teknologi yang boleh 100% take over ataupun take over our role. So that is but that is one things that always menjadi kebimbangan orang ramai. So jangan risau. Yang itu pertama. Yang kedua, kita always very cynical. Bila kita kata sains, teknologi, selalu kita ingat, boleh ke Malaysia? Boleh ke? Boleh ke? Selamat ke? Kita kata kita nak buat human vaccine. Semua orang tanya-tanya, boleh ke? Nanti sudah cucuk boleh mati ke? Ya tak cucuk, ya mati ya. Tapi memang itu adalah general feeling. Bila kita kata, ini vaksin bukan dibuat di Malaysia, itu buat di Korea. Okay, semua orang lega. Buat di tempat lain, lega. Tapi buat di Malaysia, semua panik. Ya, itu adalah kita punya very cynical. Tapi saya nak bagi contoh. In Melaka, there's one company. Saya selalu guna company itu lah. Dia kena bayar saya. Company itu CTRM. Apa dia buat? Dia buat composite. Dia buat composite untuk itu dalam aircraft. Aircraft ada dia. In fact, the whole aircraft dia dibuat oleh composite. Tapi yang CTRM ni dia buatlah parts lah. Dia buat window dia buat pintu dia. Semua airline, kebanyakan airline di dunia ni beli daripada CTRM. Salah satu supplier lah, Boeing ke Airbus ke, mereka pun beli dari CTRM. Siapa company itu? Siapa owner? Malaysian boleh buat aircraft, parts of aircraft. So hebat tak? Hebat. Ini Malaysian tau. Buat di Malaysia. Kalau tak percaya, I bawa you ke Melaka. You boleh tengok sendiri. Yang satu lagi dekat Cyberjaya. Cyberjaya ada satu company, Turkish Aerospace. Itu adalah company Turkey. That is a Turkish company. Dia datang, dia buat satu company di Malaysia. Dia buat satu branch. Kenapa? Sebab dia nak buat avionics. Avionics is dalam satu aircraft tu, selain daripada engine, avionics itu adalah macam komputer kepada aircraft itu. Dia macam brain to the aircraft. So dia datang sini, dia ambil engineer kita. Dia ambil engineer Malaysia, 150 orang. Dia buat di Cyberjaya. Design avionics. Hebat tak orang Malaysia? Hebat. Tapi bila kita kata, kita nak membangunkan ekosistem space. Kita nak membangunkan space teknologi. Orang kata, you boleh ke tak? Kereta pun belum boleh buat. Ataupun kereta pun tak elok lagi, kan? That is our problem. Kita always very cynical. And then kalau kita kaji balik, kita tengok balik negara lain. Sekarang kita, let's talk about space. Space, bila kita kata space, kita tengok, Korea hebat, China hebat. Tapi kita tak fikir bagaimana ataupun bila mereka mula. When did they start? You only look at how good they are now, but we forget to ask when did they start. Korea started to venture into space technology in the 80s. In the 80s, masa itu GDP kita dia 1,100 lebih dolar. 1,200 lah, let's say 1,200 GDP per capita in the 80s. Korea sudah masuk venture into space technology. Hari ini hebat, kita hanya nampak hari ini dia hebat. Kita lupa dia awal-awal sudah start. Hari ini Malaysia GDP per capita berapa? Ada orang tahu tak?
Alah, UMS. Okay, GDP per capita Malaysia lebih kurang 11,000 US dollar. So jauh ke depan kalau banding dengan Korea masa itulah. Sekarang tak boleh banding dengan Korea lah. Kita banding dengan dulu 10 times or more than Korea in 80s. Tapi masa itu mereka sudah start dah. Hari ni kita baru, okay lah, kita ada start lah. In fact, we started our venture into this in 1996. Tapi just miasat lah masa itu. Kita start miasat, then lepas tu miasat 2, miasat 3 dan lain-lain lah. Tapi what I want to say is other country, they have gone through the process also. Di mana kita pernah di tahap yang rendah. Sebab bila kita nak mula memang kita tahap yang rendah. Kita perlu banyak kerjasama dari swasta, kita perlu IPT tolong nurture talents dan lain-lain. They have gone through that processes, but we are now undergoing that process. So why space? Why we don't talk about other things but space? Sebab space is very useful. Space technology is very useful. Well, I don't know much about space lah. Nanti ada expert, nanti you all tanya dia lah tentang space technology. Dia baru UZMA baru launch satu satellite. Hebat tak? Syarikat Malaysia tau. Okay. Just another 10 minutes. So okay, why space? Because space is very useful. Space technology. Orang kata apa kena mengena dengan I dekat UMS, I dekat Kota Kinabalu. Apa kena mengena dengan space? You guna telefon yang ada GPS tak? Ada guna tak? You kalau ada you punya Garmin watch ke, Apple watch ke, pergi lari ada GPS ada tak? Itu semua space technology. You guna telecommunication, you pergi tengok live astro, itu semua space technology. Tapi tanpa kita tahu itu adalah space technology. We thought, everything is like so normal and we are so entitled to have those things. But in fact, those are space technology. And sebenarnya selain daripada ini, a few simple example lah. Kita ada banyak lagi, as I say just now, yang kita guna untuk disaster management, kita guna untuk logistik, kita guna untuk monitor crops in agriculture. There are so many application in space technology. That's why space technology is very important. And secondly, space technology can help us transform our economy. Yalah belakang ni ada banyaklah billion. EO is Earth observation, SATCOM is satellite communication, dalam security is defense, surveillance, cyber security dan lain-lain. So all these things worth billions. Of course not in Malaysia market alone lah, ini global market lah. All these worth billions. So kita selalu dengar kita nak buat, kita nak rancangkan ekonomi, kita bawa data center lah ataupun semiconductor lah dan lain-lain. Tetapi we never thought of space technology. Malaysia say, okay, we want high value, betul tak? High value, high growth. Space technology is one of them. High value, high growth and high pay. Kalau kita ada talent yang memang you are fit into this space technology ecosystem, you'll be paid significantly high lah. So that's why kita perlukan space technology. Kalau kita menarik pelaburan, kita menarik pelaburan manufacturing. Manufacturing labor intensive. Kita guna banyak pekerja asing. Tapi dalam space technology, space industry ini kita tak guna yang labor intensive because these are very technical or technology intensive, technology driven, capital intensive. So that's why we need
space industry to come into Malaysia to help us transform our economy. So that is and of course, third one is job opportunities. There are huge opportunities because not many people, in fact, in space technology, player dia very few. Player dia very few, and then that ecosystem pun belum matured lagi. So if you venture into this industry at this early stage, maksudnya you have better chance than others. So bolehlah start thinking about that. Nanti I bagi tahu, bukan semua orang yang ambil course aerospace ke yang berkaitan saja. Ada banyak yang kita masih boleh belajar. A lot of skill sets. Dia tak semestinya you mengikuti kursus itu. Tapi a lot of skill sets yang kita boleh belajar, and then dia boleh membantu kita. So, what are our opportunities? One is of course we can go upstream lah. Kita boleh venture into this space grade electronics. Space electronic, okay. Kita boleh space electronics. We are upstream. Kita ada capacity to keupayaan to produce space grade electronics. This is kira very wanted in the market. Sebab high value and then not many people can do. So happen Malaysia is good at semiconductor and good at E&E. We have a very strong foundation. Of course, we are back end now. We are trying to move up the value chain, but we have very good foundation. That's why we have very good potential in producing this space electronics. And then of course we also have good foundation in aerospace, in manufacturing. That's why this is one of the areas that we can look at it. Then of course the other one is downstream on Earth observation. Earth observation ni dia boleh buat seperti yang saya disaster management. And then dia boleh digunakan untuk environment monitoring. Dia boleh juga digunakan untuk crops. Crops monitoring. So these are the things that we can use. Of course, oil and gas pun banyak guna. These are what we call remote sensing. You know, satellites ada banyak jenis kan. So apa yang diguna untuk astro itu satellite juga. Your telco company guna communication satellite. Untuk Earth kita panggil remote sensing satellite. So these are the things that these are the few reasons why we want to venture into this industry because we think it's highly potential. And then I nak bagi tahu what are we doing now. Okay, first of all, kita ada satu PPP, one project, public-private partnership. Kita sudah awarded, and then now in the process of doing it, kita buat remote sensing satellite, our own Malaysia remote sensing satellite. Now already awarded, hopefully by 2028, our own very first remote sensing satellite, or maybe earlier, kan? Remote sensing satellite yang Malaysia, buatan Malaysia. This is satu kerjasama antara swasta dengan kerajaan. So that's first project. And sekarang ada projek kedua, but that is private finance initiative. Maksudnya kerajaan tak keluarkan duit, kerajaan hanya regulate. So ada orang nak buat rocket launcher, rocket launching facility in Malaysia. Why in Malaysia? Because location very strategic. Kita kalau launch in Malaysia, dia masuk low orbit, dan dia boleh jimat bahan api as much as %. That's why our location very strategic. And also the other advantage is we have very good foundation of E&E, semiconductor, and all these are needed in this space technology, in this space industry. So ini adalah projek kedua. Yang ketiga, we are talking about facilitation, policy facilitation. So kita baru luluskan waterkan our akta space, kita punya space akta lembaga space board, akta lembaga angkasa.
di mana dulu kita tak ada definisi yang sangat. Now kita masukkan anything above sea level, 100 kilometers above sea level, itu adalah tempat or area yang kita juga nak regulate, so that space industry players dia nampak, oi, ini Malaysia government betul-betul nak serius lah dalam investing in this industry. Sebab tanpa ada regulation, memang space industry player dia masuk pun dia tak tahu macam mana. Dia macam in limbo. That's why we are doing a few things now just to show our seriousness, and we can menarik orang masuk, menarik pemain industri masuk. And because we have a few good advantage, we are very confident that this can be done, and we will succeed. And apa yang saya just one advice, last piece of advice sebelum saya turun. Jangan salahkan saya ni ahli politik. Bila ahli politik, politician take mic, dia tak akan nak lepaskan. So okay, saya nak nasihatkan kepada semua pelajar di sinilah. Walaupun banyak mengarut lah kan tadi, tapi ini serius. So before you graduate, of course you will think what you want to venture into. You nak jadi engineer ke, you nak jadi penulis, jadi apa? Tak apa, tak kisah. Ya, science students ke, art students ke, itu tak apa, tak kisah. Yang penting you need to learn. You need to have the you need to possess the ability and also willingness to learn continuously. Maksudnya apa? You lepas graduate, you masih boleh belajar. In fact, sekarang pun masih boleh belajar. Belajar apa? Belajar something out of classroom. Belajar something out of your lecture room. Belajar something maybe totally unrelated to your course. Katakan you are art student ke, you are computer student ke. There are a lot of things that you can learn. AI, even AI, data science, banyaklah, apa-apa pun boleh, termasuk Excel. Who can operate, who knows how to operate Excel better, you have the edge. Kalau dua-dua, katakan saya civil engineering, saya civil engineer, saya punya coursemate pun civil engineer. Ada satu kekosongan saja di company itu. Dua-dua pergi interview. Dia tanya semua technical, semua boleh. Semua lebih kurang sama. Tapi saya tahu lebih sikit. Saya tahu I know how to use Excel. Kalau boss, dia confirm dia akan ambil orang yang tahu lebih. Something more than what you learn in the university, what you learn in the lecture hall. So, dalam sains and dunia sains dan teknologi ini, kita mesti selalu ada the curiosity and also the willingness to learn continuously. So, itu saja yang saya nak sampaikan. Nanti apa-apa tentang teknikal ke, kita tanyalah expert. So, itu saja. Sekian, terima kasih.